Yesaya Uganda komide muswaga ikonomi no kutabuka ni ceki ya Biazini banzo ijatkoraga makuru right about now. Komide muswaga and promoter, of course the number one promoter. Hata makuru agara haha ubwo abe nayikora umukazi no mushija abe nayikora umukazi fe ntubirebaho mu Uganda ngo nka kandi hate cyo guco cyarenga bo kuba automatically niho na live examples abantu abana cyera babe na fera aho ebishane bijyaho no basa kubireba so niteka nkwembera ukongera kubambi embera ibintu njya kutemba kushanga umuntu nembe cost of living kare zose bire high maybe nicyo cyumuretire yazo mbintu kebe but anyway embere giti nungi kandi namakuru gata kuhisa mukame kitinisa kushanga umuntu no basa kwehindura mu umukazi kandi utandika kugenda no fera abantu utandika kugenda no yiba ninjangwe yakini mucegamo kujya mu gendesereza abantu bamo kugenda nabo out na mnonga mabakubwaho bukagendo kibaho ko kukafuna umuntu wafuna kashara mu kurara nawe tuwamanya bana ugunogera nawe no shanga yagira ati naye hayonke musona kucumita pe nakwibaho zona rukumango wagena no mukazi ningasho mwishye murundi munonga so niteka ngo hati umumbera nkeji no kushara mu kwegendesereza kandi ukareba ngo ikintu cyo gukora ningashi umuntu wagena nawe ningo wakora nawe kintu wamwitegereza munonga kugira ngo tuwabasa kuba no ufuna obuzibu ishwa kundiye musaga net promoter kandi ubwo mukazi njamwahura bugamba nurango abantu bagamba mu Ruganda, so probably tikibire hare kandi kibiraho mu Uganda. Yes, namakuru agana kugarukaho nsako antongera gabaha kandi ijuka kubasa kuba no subscribinga nkore media subscribinga debeka ngwanyiga subscription kuba amakuru tugakoretera na mnongo murimo gwito runyankore runyakitara aha Western yona neyitu kandi za kukitambuza mnonga mwe bari subscribinga mutambuze nkore media at least ni tutise mitwaro nkiko subscribers tumanye ngo we are serving people kandi abakunda ekintu mwe bari mnonga kandi mwe bari kugira umweshongoza abeshongoza nibinjara umweshongoza bamwita Julius Wire muhagire ari umweshongoza wa mani mnonga wa gospel bamwita Jack Bwemi Mugabe no yashongwire twegarukemo kandi ninjango hata utwaka Uganda twariko kushabo kwegarukamo kandi kubasa kuba tugaruka umbabazi subscribing Jack Bwemi Mugabe subscribing Jack Bwemi Gospel channel ya YouTube turari kutwatambuze kintu kandi ujiko good DM Swaga net promoter akatambe nkako tinazanaho munonga for embera no ko kujimanya naci but all in all mwegendesereze munongo mitemo gukora kandi mwegendesereze n'abantu mu kugenda nabo na munongo mu economy je birekari abo ko muntu nanandesete kubaho no shanga umuntu ahakorera na aninge mitwaro probably 25 cost of living eje yakutura muri ndod na inde mitwaro 2 emere yakujya burizano bayenda mu mutwaro so shanga kandi umuntu yashara mu gukora ibintu bitakire all in all mugume kandi I think Bishimwe kizagaruka umumbera kandi mbera netamburaje kunkamwe tantara abafere nkabo bataka bagwisa yiguru abashija bo mururu. Sign out for now.